chibai ule Myanmar lam chanchin kantar langun malmal lemaya tun trum chu America rama mipui inṭhen darh mekin chhantu an ngai Donald Trump aron pen chu hun hi mipui te Christian tele sipai tenan ngak ti thu Dr. PC biaksia majiak February ni kwa sangni somni pakhat thole ni yami kan ngai thla ho don ani thuma zo kholama rongbola tunkar kalta weekend khan janthum riaka ka hanjin chua chungin US lam news alo in call khom man hle kangoi reideu awangin ka thujiak chiar tu tele lo ngai thatu te ngai thiamna ka nge nani pu Donald Trump pachung changa thu thar lom omle beisei om tak tak te hi atlang pui chau po in report sen ani lo Trump le Biden ate tun din mun pakhat na court ro rel na lam mitam takin pu Trump hi tlato le beisei om to lo anga kan lo da that to lain mi te thin lunga alo la nung renga Biden a pai thak theina tur court case ala nung reng boka diklo taka mi hausa le thil ti thei hovin an hlan kai Biden a hi America si pai te khuan an president atan an lo la pom der box si lova Trump ero an du ema an ma ni du saktu ani awangin alo kir le hi an nga fa kani chu wangin chol mai theilovin an malak na game khel hi ala zo mai lo ni lovin bultan ang chau an lani a kha in thlan result diklo pai thalopa endik thale vek theiturin Supreme Court skota sin February ni som pakwa hian swing state lian pathum Pennsylvania Georgia le Michigan state in thlan thu boi kha an rel to don court ro rel pa nga in rel se tuna president anga lo om ve mai Biden atan hian a eng to om le ome pai thak le thei rangin a om ti hria in president ani ve le Trump na tho tha sutin man mo takin an thria char mai ani rang hi ma se hei hian America mi pui thin ati urtial tial thunga avuak let atin ating mai don ani Supreme Court skota sa hian conservative just mi paruk le liberal just pathum man oma court hearing pa ngai anga dik taka in thlan thu boi an kalpui chuan nidang anga vote te an lak chuan Biden adin muntluka der thong na satura omlo ama khan Trump pathil reng kha just te khan enpo endu lova an lo nol top awanga lung oilo Texas state ro pui America ban pui pakhat chu USA atanga in nu do an lo tumpha hiala thu alakal zel Scotta's Chief Justice John Roberts apo in Democrat ho ringot le Antifa le BLM te lauwanga just dang alo vin tuar kha tuna chuan lau tur dik tak Trump pathlop tu le athu pek ngak tu America mi puiza ve jette BLM ti vel ai turu Patriot le Proud Boys hote Biden adu lova Trump adu jok tu police tele National Guard ho zong Army Air Force le Navy tang rual tenen amma chon to don awangin thamlo dewa lo in luling thin robata po azuai ve tarai mai tuna Trumpa an impeach na kalme ka po aring arol du rol ngam tak lo hi tunlai America zet zong sarkar na thokte court juste politician rang khuan an po warin atin bak thlengin Trumpa do zongin an tang ruala an thunai na an so khum thak zel mai ani si a chuti laya president Trumpan athunai na chungchuang bik te mangdu lova martial law apuang du lo tlat mai kha chuan lu chu ati haideu ani kha kan riat phak lovin a chan le awang te chu a om ngeya tuna a thoi tham bakin engma an latlang zar du ri lova kan thil tum hiring ro u a thaber chu alo la kal don chawani ati reng ani ilungai lowang u ama ero chu dan bo chetu ten du to kin dan chu han bo chia sela tuna an thil ti diklo zong te hi an ma ni vuak let le nan a hun taka ne taka le thal le hi atum tlat ani a amor hote sual na hian avor top ala thlengri silova Genesis bungsom panga chang som poruka kan mu angin America mi puite sual na corruption na men lo ti sa chak na uma an hur herna mong ko hurna le adang vel hian avor to phantleng pot sela chumi zo a
that chibit vek ro u ti thupek manga kanan mi te chunga Israel fateram anla duai angkhan pathian riak thi Donald Trump patam ni na hi aron in suhong don ni in miten an thlir renga Christian tam tak beidonga an chaulain ring tu tam tak ero chu beidong lovin an ladi langa pathianin aron chan hun ngakin an la tong trai reng chau thu baro a lalpa thu tiam Biden achunga nga antum velo akong hi bumbo deu ma se isua te khin thu in faten changper dil che usela tunge lungtum pe ang sangha dil che usela tunge rul pe ang nangni misual te ma in fate thil tha pek na chang in riat chuan in pa wana mi phei chuan ama dil tu te chu thil tha awa pena sadon em mathaya bung sari chang ku atanga chang som pakhat thu ang khan chu wangin khovel puma ring tu makta duai tam takte sangha Trumpa kandil lain rule Bidena min pe angmo ni thalo atan lal thalo pek thu hi in hnem nan chau thu baro a lo sir tu pui lo turin ring tu te in fui thar le ang u kandil na angin lalpa hian Donald Trump hi engtika nge president a aron hlan kai le don ti hi kan lo thlir lo thailo chu America le khovel pum pui kalzel dan tur in nga na ani si a kot thu boy hi dik takin ramfelta se chu ringot po chuan Trump chu tlingzoka a choi sang thei hrim alat lai love ti in an la soi zel state boy pathum ba ka apalina Arizona state election thu boy chingfel tura forensic audit tura thu pek chu ato kha ani a ma se balot dikle diklo an han en dik tak don chuan an mual pholu tuk don ba ka an pu Bidena atla thum dup mai don si a chuwangin aboina lai ber Maricopa country board of supervisor ho kha in thanna ten mo phurtu te khan balot la te kha phor phal lovin zela tan po huamin an la hup trang ringot mai ni omani an steta thu nei tu sang ber Arizona sinai thu pe khi engchen nge an do dal thei dona engchen nge an hup reng don ti kan thlir me kani le lama chuan kha in than ti ching pena ti kholo tu jok civil court korap puya rel nilovin sipai court military tribunal ma a rel hun hi michin chang khria chuan an nga kreng bok ram siam thaturin khuwa alat lai lo a hun an lai to an la ti reng ani Biden hi president dik tak ani em mithan khat chuan Biden hi president atan an la lut inaugurate to a chuwangin bei ma se engma ti danglam thei ani to chuang lo ti in an nem nget mi a ma se kha in thana result kha aruk chua thu nei tu sipai ten an pom lo tun thleng po a bum na manga president na chel chho ani a hi fin fiana atam khop mai tunlaya US conservative news channel larle thang chakber telegram te president Trump patriot news te thetruedefender.com te citizen first news te YouTube channel rang Biden alam tang mainstream news CNN BBC le adang tenan thuplat atanga finfia thei ngei thil thleng atangin Biden ani na din mun highland kan tumang officiala puan ni silo ataka diknia lang si ani a ngai thatu ten ngai dan in nei thiam theinan heng open secret te hi kan ron tar lang don ani pakhat na Biden hi sum thil ti theina le election rigging le influence manga lalna chantir tu billionaire rualte thu in a omta ama michak lo le tar at na dementia nei to anisi a aphen lama mi hausa thil ti thei pui George Soros Bill Gates Mark Zuckerberg FBI nei tu pa te Obama tele mi hlem pui an in phum ru thupa chu mi te chuan America le khovel pum control tumin he Biden papet milem sarkar hi du hoi zong in an khalkal to mai ani pani na Air Force One la chang phalo Biden a US President anti ro puina le chei moina symbol lang sar tak mai chu President chuan na tur bi ka thlo theina ro pui lal in thlok thei anti mai Air Force One a hian Democrat ho President Biden a ala chuang hau love anti chu
president atana anlak lu dona tang khan an chuan tir tran to turani a ma se ama chenna dilwera tang khan private jeta keini rama chuan sumo angvela chuangin Washington a athlok lut ve ani kha Trump ero chuan Air Force One dik taka chuangin Washington athlo chua san thung ani kha mani khan Fox News chuan Air Force One a Biden a achuan thu an ron tilanga hanbel chian chuan thlona te jok fe alem arong ero chu khoilai company in emo atak ang chia an lo chei ve hi alo ni a picture ne na han khai khin chuan in la hlei tak ani enga tinge Biden a hi alem fake Air Force One lir an chantir le a chan ni alang chu Air Force One thlona ro pui nuclear bomb laka po himna kulpui ang hiala man thei tura siam hi US military ta ani a sipai ta chuan president dik taka an pomlo hnena an pe phallo ani ome Biden adin muna inchantir ta ila anuam vaklo mai thei pathumna Biden an White House alu ato em Biden a White House lu ave hi alem fake nge atak US president chenna ani baka khovel lal in ming thang berle za umber America president chenna le anna thona Oval Office omna White House hi dan pa nga ya chuan president atana laklu ani zo hian anlu lut ngal thina ma se report masalama kan soito angin Biden ale Kamala ite khan thutiam anlak zo in Capitol atang khan underground railin White House an pan nia tarlan ani a ma se White House hi khamizana atang khan zantin ti thim blackout ani zia mai ti report a omle a chhun lama po camera hian ral khata tangin an live renga entirnan January ni somni paruk dar nga le minute somli panga zan lama chuan White House a enga omlo khamizan dar kuwa thalaka chevel engma omlovin athim khup YouTube channel pakhata mi pakhat chuan finfi tumin White House hungpona chuan achang ta a zandar som pakhat vela athim thin an tia asoi mek lai chuan White House like chu athim thut tak takani Biden an White House atangin office na athona pindan chu Oval Office ang takin an duang ve a tlang bum nan ani ang chu ma se Biden a Oval Office a athulai thalak nuwa chuan karte ain hunga chumi hmuna Trump athulai thalak tuk verdar thalanga tang chuan Rose Garden motor park ngai lo na alo lang thung thingbuk omdan te chenin ain an lo na lo chin chia to kanom ti chuan ataka chuan Biden a White House California State chunga Castle Rock Studio movie mingthang Independence Day an channa hall kha ani Atlanta khopuya sangni sompakwa khan Tyler Perry a khan Oval Office ang chia studio alodin to a chu studio a po chuan thlathum kalta atang khan Joe Biden ale a administration official te an kalthin thu chuta thok tu te chuan an soi enga tinge Joe Biden a US president atana thlantlin le inaugurate to si in Air Force One a chan lova White House po alalu alo thlat mai le a chan hrachiang chuan finfiana evidence nen ron thil fi asela a thangotang rin thu mai lovin Kamala Harris po in Vice President House hi alalua chuang lo nia soi ani ve tho a chan an soi chu a in an sak that mek wang ani anti a ma se abul nayami ten in sak that na engma tho ani lo anti boxi a palina White House in chunga veng tu anom lo Biden a inauguration nu khan White House in chunga veng tu sipai silai ka thiam sniper team duty thin kha anom talo White House president tangla in an lua chuan anti dan phungpa ngai standard security protocol a chuan silai ka thiam rual sniper team hi englai po in an duty ngai turani a January ni som ni atang khan an om talo pangana nuclear codes Biden a hnena hlan ani lo January ni som ni a Trump le Melania ten White House chu asana Andrew Air Force Room muna in thlana thu asoi nuwa Florida state a an Mar-a-Lago in an panlaya Biden a an laklu ma darkar tam ala omlai khan nuclear code chu Air Force One khan ala om ngei ti report ani parukna sipai mun pui Pentagon a
Biden alu an phalem phal hau lo ani lo mo ilo chik deu te ang kan thu nar le news item te hi official puan ni si lo pon lama alan chu adana tanga fin fiana factual position report ani dan dik taka thlantlin US president te hi sipai ho tulu ber commander in chief ani ngala khovel ram dang tenen in dole in ram thu te ral thuam lam te ram chung le pon security zong chunga thu nei na America tu ber ani heng sipai le defense thu nei na tel lo hian Biden hi mi hausa phakar pui ten wheelbarrow angin an nor kal mai maya sign tura omin an sign tir mai enni ama tar at nei to chuan athil sign tur te po hei hi engti na nge cover hello ve tia azot dek te kha sign phot mai te sign it anyway ti in ama vice president Kamala Khan alo hrilem ni kha tun nai January ni somni paru khan US Army Lieutenant General Charles Flynn tachu US Army Pacific Theater Command turin promotion adonga Charles Flynn te hi Trump National Security Advisor ni chin Lieutenant General Michael Flynn tanawani a hetianga Trump patan rum root kai san tir ani baka indona mun poimo a an handa le zel hian chiang taka a entir chu sipailal ho chunga Biden an thunei na anei lo ti hi ani Biden an inaugurate makar engemozat lauma te khan Biden nena information lut tur kha Pentagon chuan voinga tlong alo block to ani tun thleng hian National Security Information dong tur le Pentagon lut tur hian Biden hian security clearance ala nei lo fo ni oma report ani January ni somni a inauguration nia Washington local tur po kha Pentagon chuan sarkar thlona apedu thak lo soito angin sumdong thlona in aron tumlut ve top mayani kha video recorder alanda Biden le ama azui tu motorcade 10 Capitol an panlai khan America sipai le National Guard zatam takrual te khan lo chibai du lovin nunglam an lo hoisan thup mayani helam chu du tokila president an ni tir dana sipai lam an lung oilo mawangin Biden hi America military chuan an president tan an pom lo ti fin fiana nil rual lo a om ma se Biden din mun ti der thong zonga thu chu hlek chu media lian lamin an block zela an sensor ma a lo copy chu wat angai thina ni tun thlengin ti chuan Biden civil administration le sipai lam chu an kal ranga le lama chuan Trump hian intelligence briefing ala nei renga kha Biden inauguration lai khan alom nana anti thin sipai officer 21 gun salute anti thin po anti thak lawani kha Biden life inauguration te kha Trump kau chua sipai tan an hual khup awanga capitola anti thailo hlawin mundanga an lo record lok vei thul hei wang hi ani ang Spain le Portugal le ramdanga te po DC anti ma darkar somvela te khan inauguration an lo thlir dai to zunia chu wangin a eng ber nge dika a eng zok nge rin tur ti zona apiang rengani Democrat nominee Pam Keiti atong sual midang ten tong anin sum trang lain Democrat politician pakhat Pam Keiti chuan aril ru phorin Trump hi impeachment manga akut kan phuar lo chuan thlarai lo te chungin Mar-a-Lago atang hian sarkar na randinin atnena hian governor dozon khat chuang zetin thuthlung an la anga president dik taka inchalin tuna anni hozinga firfia khovin an normek ang hian civil war chhantu ani mayang che chua kan re view hian sot na anei lo until ti a tel GOP member reng po thiam lo chantir theitur attorney general kan momo ani heti lo chuan heng ho hi control dan kong dang a om lo ti in Democrat hovin Trumpa an la hu phur ziate an ma ni la phin dar le theitu tur ani zia an hailo tlat ani Burma sipai angin US sipai te hian thu nei na hi chu velo ma se thilom dan han thlir hian sipai general rual Lieutenant General
hai tenate Lieutenant General Michael Flynn taten thu toy te omzenei tak thu an chua zeu telegram atang te Patriot United le adang atanga kan lo mu danin engemo thilian tham hi thleng mai theidin muna anding reng huntlem te chau an nei ti in ria in Biden le a company te point car ni chungin executive order hi somnga don lai an chua pop maya heng hian a chhezonga ngong anei awang le unemployment rate apun phuta mipui te ati hlo thone mawangin state tam takin an lo do dal mek sipai general rual te hian an ma ni thunei na manga civil administration han chu sak em chu an du hau lowanga ma se Bidena an pombok si lova chu wangin heti diar duara omreng lo hian tuna America ramin an be seile nga fak an soi chian thei bik si lo a om heng buaina in mung chhomek le China lo lian tual kara hian America ram le mipui inṭhen darh mekin chhantu an ngai churam le nam chhantu chuan tuna America rama politician lar le nungzui tu nga ber Donald John Trump hi inṭhana dik taka tling ani na dik na nen alo pen chuak don ti hi mipui te Republican Party mi le sa te sipai te le atana tongtrai sak reng tu lalpa mi te hian angkhat rengin an ngak thuap preng mai ani keini po in zam lo le beidong lovin Trump ni na chunga chanchin tha puandar na hun tha tharau bo mi makta duai tam takin Krista chandam na ro pui an lo chan theina khongai na hun chandam na hi lapot sei le deuh turin lalpa hi idil ze lang u